Ndizera ko wamaze gukora subscribe nimba kandi utarayikora uyu niyo mwanya ubundi Today 250 ikajya kugezaho amakuru mashya buri munsi. Amerika yagize umujinya yuko ari cyo gihugu kiri gupfisha abantu benshi cyane bahitanwa n'icyorezo cya coronavirus ku isi. None yatangiye gutera ubwoba umuyobozi wa OMS bamusaba kwegura cyangwa akazicwa. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ariwe Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje ko yibasiwe n'ibikangisho by'uko ashobora kwicwa biri guturuka ku mibare myinshi y'abakomeje kwandura ndetse n'abahitanwa n'icyorezo cya coronavirus biganje muri Amerika. Uyu mugabo avuga ko ikimubabaje atari ugozwa ku nkeke nk'umuntu umwe, ahubwo ko abantu bafite uruhu rwirabura ku isi bose ngo barimo gutukwa. Kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ubuyobozi bwa OMS buhagarariwe n'uyu munya Ethiopia Tedros Adhanom bwarangaye ndetse bukayobya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye no gukumira icyorezo cya COVID-19. Trump avuga ko Tedros ngo yagakwiye kuba yaraburiye isi hakiri kare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko, ariko ngo aho kubikora gutyo arimo gushimagiza Ubushinwa, kandi ngo hari igihamya cy'uko Ubushinwa bushobora kuba butavugisha ukuri ku bijyanye n'icyorezo cyibasiye isi. Perezida Trump hamwe na bamwe mu basenateri bo mu ishyaka rye ry'abarepublike bavuga ko bashobora no guhagarika imisanzu Amerika igenera OMS mu gihe ikiyoborwa na Dr. Tedros. Ibinina cyane ko Amerika ariyo ishobora kubitanga inkunga nyinshi muri uyu muryango. Kugeza ubu ngubu dukora iyi nkuru, imibare y'abamaze kwandura iki cyorezo ku isi igeze kuri 1,700,000 birengaho gatoya. Muri aba ngaba 520,000 ni abanyamerika, ni abari muri Amerika, mu gihe mu mibare igaragara abo kimaze guhitana ari 108,000 birenga ku isi yose. Muri 108,000 abarenga 20,000 ni abanyamerika. Kugeza ubu muri Amerika niho iki cyorezo kimaze guhitana umubare munini kurusha ahandi hose ku isi. Ku munsi ntabwo iki gihugu kiri gupfusha abantu bari munsi y'1,500. Ni imibare igenda ihinduka umunsi ku wundi, ariko murumva ko ari umubare munini, na cyane ko inahinduka izamuka itagipfa guhinduka imanuka. Iyi mibare rero iri kuzamuka abantu bari kwitaba Imana muri Amerika niyo yatumye abanyamerika batangira kwishyiramo uyu Dr. Tedros uyobora OMS ndetse banamusaba kwegura nk'uko yabyivugiye. Avuga ko abamutuka ngo bamaze kurenga umurongo wo kwibasira umuntu ku giti cye, batangira gutuka umuryango w'abirabura batuye isi muri rusange. Nyuma y'uko Trump atangaje biriya, Dr. Tedros nawe yatanze ikiganiro ku mbuga nkoranyambaga, akaba yaragize ati, nzi ko ndi umuntu umwe, Tedros ni akadomo mu isanzure, ibibazo byatangiye kumbaho nk'umuntu ku giti cye ntacyo byari bintwaye, nahisemo guhugira mu bijyanye no kuramira ubuzima bw'abantu, narabivuze kenshi, turimo kubura abantu, kuki nakwitekerezaho nk'umuntu uhozwa ku nkeke mu gihe abantu barimo gupfa. Muri icyo kiganiro kandi uyu Dr. Tedros yagize ati, sinabona uko mvuga iby'ibitero nagiye mpura nabyo mu gihe cy'amezi 2 cyangwa 3 ashize, amagambo yo kuntoteza cyangwa yirondaruhu, banyita amazina ngo umwirabura, ariko ndanabyishimira kuba umwirabura w'umunegro kuko ni umwirabura nyine, ndabyishimira rwose ntacyo bintwaye. Uyu mugabo yakomeje agira ati, ibi byo ndabitangaza rwose, ndetse hari naho nterwa ubwoba ko nzicwa, nta bwoba binteye, ibi bintu
bimazemo amezi 3 yose. Ariko ikimbabaza kurushaho, nk'uko nigeze kubivuga mu kiganiro n'abanyamakuru, iyo umuryango w'abirabura wose watutswe, iyo Afurika yatutswe, ahaho ntabwo nabyihanganira. Iyo bigeze aha ntangira kuvuga ko abantu barenze umurongo. Iyo ari ibintu bireba umuntu ku giti cye, nubwo byaba ibikangisho by'urupfu, ntacyo byari bintwaye, nta n'icyo nigeze mbivugaho. Ariko iyo umuryango mugari twatangiye gutukwa, biba byarenze ihaniro, birakabije, ntabwo twabyihanganira. Aya ni amagambo y'uyu Dr Tedros uyobora OMS yatangarije mu kiganiro yakoreye ku mbuga nkoranyambaga, agaragaza ko ari gukangishwa kuzicwa kubera umubare w'abantu bari guhitanwa na coronavirus muri Amerika. Uyu mugabo akimara gutangaza ibi ngibi, abayobozi n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye bahagurukiye kubyamagana, bamagana uku guhozwa ku nkeke biri gukorerwa uyu muyobozi. Muri aba bayobozi bahagurutse barimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe ariwe Musa Faki Mahama, Perezida wa Namibia ariwe Hage Geingob, ndetse n'umuvugizi w'umuryango w'abibumbye UN ariwe Stefan Dujarric. Musa Faki Mahama niwe wabanje kwandika ubutumwa kuri Twitter agira ati, biratangaje kumva ubukangurambaga bwa Amerika burwanya ubuyobozi bwa OMS. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushyigikiye OMS na Dr Tedros. Hagakwiye ingamba zo gushyira hamwe no kurwanya COVID-19. Igihe cyo kubazwa inshingano kizaba kigera. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe yahise yandika ashyigikira ibyavuzwe na Musa Faki Mahama, ko yemeranywa nawe mu buryo bwose. Perezida Kagame yagize ati, ndibaza nti Dr Tedros, ni OMS, ni Ubushinwa, uwibasiwe ninde cyangwa ni bose hamwe? Reka twibande ku kurwanya iki cyorezo, naho ugomba kugira ibyo abazwa byazakorwa nyuma kandi mu buryo bunoze. Muturinde politike nyinshi, Afurika ntabwo arizo ikeneye. Mbese ninde uzikeneye? Umuvugizi wa UN ariwe Stefan Dujarric mu izina ry'umunyamabanga mukuru Antonio Guterres, we yavuze ko OMS ntacyo itakoze kugira ngo ihangane n'icyorezo cya COVID-19. Ashima ubufasha bwatanzwe ku bihugu bitandukanye, bwabo bw'ibikoresho, guhugura abantu ndetse no gutanga amabwiriza y'ubwirinzi. Bibutse ko uyu Perezida wa Amerika Donald Trump utangiye kwibasira ubuyobozi bwa OMS, iki cyorezo cya coronavirus kigitangira, we ubwe yarifashe avuga ko icyo cyorezo ari icy'Abashinwa, nta bwoba gikwiye gutera Abanyamerika ko kizarangira mu Bushinwa. None uyu munsi arisubira akavuga ko OMS yabatereranye, yabarangaranye, ikajya gushimagiza Ubushinwa. Ibi ngibi bihita bikumvisha ko iki cyorezo hari ibindi gihatse biri inyuma tutaramenya, wenda tuzabimenya mu bihe bizaza, kuko n'Ubushinwa nabwo buvuga ko Amerika ariyo nyirabayazana w'iki cyorezo. None Amerika nayo ikaba itangiye kwitana ba mwana n'Ubushinwa, ahubwo OMS akaba ariyo igiye kuba ikibazo. Ngayo nguko kadutegereza, ubwo tuzaba tumenya amaherezo yabyo na ba nyirabayazana. Kora subscribe.